Ni kedai bati CCTV. Bat pidang pet yaki kubor paman kesni. Balawan rasya pidang Modrina Auto Enterprises Mawlong Kwar TSS Road Shillong. Ringkat bat ka Orange Nissan Looms Hope Ho Shillong. Wan bantiet yaka kali Datsun ready go batamai. Kabas kem bat bidor. Ki bor penyat jong ke office Shillong Municipal Board. Kila shim ye karai ban pensngau Shwa syaki bor Halor jong ke Tnat Pynroi sor. Bat sya menteri ubapet ye kini ke Tnat ubak senyau bahalang dahar Halor ke Jingtei jong ke Hill Bazaar Bus Association ban pensenge ye ke Jingtei hakmat ke parking lot jong ke Shillong Municipal Board ka badan hatem ye Mawlong. Kajingi keren ke balalong hakan riuterik urisau arjar arpo hapedeng kinong yelam jong ke Hills Bazaar Bus Association bat Chief Executive Officer ke Shillong Municipal Board ubak BS Soklia ha office terekam jong ke Meghalaya Urban Development Authority Shillong ha ke balasenran langru da Assistant Secretary jong ke New Trap Achik National Movement ubak Louis Dong bat Chairman jong ke Joint Action Committee Parking Lot Hayau Mawlong ubak Wandon Bok Jerwa kila dawa baka municipal kadeban pendam no mardor ya kani ke Jingtei namar baka wanra ya ke jingpenwit ke bajor ki kali ki perung bat mi sakani ke jaka penyeng kali bat nalor baka ni ke jaka ke dairu ke bajor bha ke jingdeng kali man kesngi nalor ke jingbon jong ki briu ki bayat bayeng bat ki balet siu lek tada hakani ke jingye kren na kaliang jong kinong ilam jong ke Hills Bazaar Bus Association kila kerpat ru ya ke municipal bakan persang ban wat no dakawai pat ke jaka habaya keren berkilat pathai kubor. Chairman jong ke JAC ubak Wandon Bok Jerwa ulaong bahadin ke jingi kendu bat CEO ula munjur ban pensenge ye kini ke Jingtei hakmat ke parking lot bat ula yathoru unsara ye kini ke mat sya menteri ke Tnat Pynroi sor ubak senyau bahalang dahar. Mata singi so Tnat ba priang ye ke jumut ke bangingi ai. Nama ba kijing persak jungi ye tu ke caka ban penangkam. Danur kan long ke ba nginyai persak bet bat ngi ong hiru ba ndai e fokus e tang tiu jaka kidi ben wa no sawai mo de naglang ka office ki ong tani ki ong ba to kenya pasang ban bokol ban ya kran ba ki buat ke Halor nomor ba matai ong rasuan minister jangka urban nawan patmai tem patai yo pa selok ba ki pro tendre ye knu project ke bawan naglang jungi ni tu ipi ngiling ipjang soha tama sulong la knu pada diban kidi ban buromlang kan ki association dem deh namar mata Shwa bentai ke tu ke Jingtei hang tu kemudian kemudian selain kemudian ke jing ya keren Shwa bagi association ada kalong kini kalong ba cutombo nem deh wadia kaan ini tu ipi kebasnar sarkar ngidang don hak ban hak ban kala lane bangin yaki persyak kat ya kaan dekat ayu ke na bentai itu jakaran deh dia kata ke di bangi ai jemu den rei kawai kalong mana kalong siu wong ba misal usim yang jemut ke bangingi ai ba kit perkhat mak sawai mat kunjur ngingi kran nak banta ke maintenance hang tu ke khot ke suba namar ba teng hang tu hapo yo Mawlong parking lot ngai su ini ke jing sma ba ke jing jabo ke jing jar ki ba chakya nak kawai ke floor hakoi pat te kani banta ground floor ke along ke dustbin te ngpak ban hang ba kidi maintenance no kidi maintenance ta di perlu kabar kalau ba nak menu ngikeli menu pada ban pet yang maintenance ya ke khut jak subala ni ya ke bah kami yang baki pet lang pedang kontraktor pas semua yang parking pat ke office dan ri kumba kalau mentah pat tang 10% tamban ki light sukin dia tenang tara ka jingkhut kamta saki dustbin ru kan itu ipi kadan hapdeng jong ke parking dekat tu kalau air ke bami kalau air jebo bami na dustbin ya ke bakan mi sa haw ke rung ban sa po tikibriu ki basong tu pok kali ka bak 4 di ban mi tu kali teng kiring man sim tu ka air ke jebo dekat kata ya ka kot ka kia jong kinong lai nangwan mo nani ki basong aku ka jaka tikuntangi pak pengkerja bak kum solo ba na municipal ko pek tentang ikut ke subah ini kelai ba kadi ban le ini bro mat tentang hik jengkran kalau mana kalian siu tu priang ba kulo hiru bani terkam ni te kaba pensong Tnat yangi kalau ba uang hiru ban yang tu jaka tu stop nak sendal bakin pek nak show